Okay guys, da li ste spremni za novi part Let's Play Super Mario Maker? Ok, čuo sam da me s ovim svojim glupim zdepavim rukama napravim, ali nisam uspio. Ok, nema veze ljudi. Istu majicu imam kao u prošlom partu, ljudi, ja sam pisinjak, ja ne mijenjam nikad majicu, ja sam se usmrdio, ova soba smrdi ljudi. A ne, zajebavam se, malo troll na danu, čuva nas od bolesti. Sad ćemo mi da vidimo ovdje ovo recimo play, ali nećemo moći nažalost koristiti Amiibu, Zelda Amiibu, ja mislim da će crashat sve ovdje, ako crasha to neće valjati ljudi nikako. What? Čekajte, ponovo ćemo probati, ok guys, ništa ovo nešto, nisam očekivao da će ovako bit. Opet moramo, čekajte, ovdje moramo tajma, dobro. Ajde ovako ćemo. Ok, he's dead. Oh my god. Evo dungeon item ide. Oh, I'm Link! I'm Legend of Zelda Link, guys! Oh, ljudi, ovo je tako cool, ovo je tako fucking cool! I cannot believe this shit! Ok, ulazimo, znači čujemo, ovo je, ja mislim, Song of Storm. A ovo je title screen. Ne bi sam mogu reći kojeg Zelda nije Ocarina of Time, ne znam šta je ovo. Prevarili su nas ljudi. Evo opet. I am Link. Ono je Triforce, ste vidjeli ljudi, Triforce na sekundu. Extra level, zanimljiv level i... Ubili smo Ganona, sad smo dominirali, ok ljudi, nije toliko fancy, dobili smo hard container kao što možete vidjeti. Čestitam, bravo onako napravio level, stvarno se potrudio, ti si ekstra, ti si fancy čovječe. Ok guys, u ovom partu sam vam obećao neki, ajmo reći... Ok, crashalo je. Ok guys, bio mali crash se dogodio, zašto? Zato što je... nije baš ona verzija Mario Makera, znam, kupi Wii U, kupi nešto, ali nema veze. Ja sam u ovom partu obećao jedan puzzle level i sad ćemo da igramo puzzle level. I tu igrat ćemo ovaj fucking amazing level. I to zove se Yoshi's Prison Break. Ja kao veliki fanatik te serije, odnosno tog serijala, jel, Prison Break, sam bio oduševljen naslovom i odmah moramo da to let's playamo, odnosno da igramo ovaj level. Ok, sad ćemo vidjeti... I djeluje težak. Ali nisam ni očekivao nego da bude težak. Hajde ćemo malo da pogledamo šta tačno možemo raditi. Ok, Yoshi se izlego. Ovdje ne možemo skočiti. Možemo proći kroz ova vrata, ali ona me samo, ja mislim... ok, vrata nešto radi, znači moću pokupiti spring ako vrata uzmem, evo ga. Alright, i šta sad ni spring, moću pokupiti P-block. Ali šta sad mogu da radim, guys? Ovdje ima... Ok, sad se nešto malo oko promijenilo, ali... Ja i dalje ne znam šta ovdje trebam da... Ok, promjena plana, ima će se sve resetovati, ja mislim da neće. Ok, coinovi su definitivno nestali. Ovdje sad mogu ući kroz ova vrata. I ovdje se krije... još jedna vrata. I evo me sad ovdje. I sam treba P-switch. Ok, guys, shvatio sam sad kako sve... Jesam ništa shvatio? Ok, morat ćemo start ovo. Znači ljudi, nešto se ovdje dešava, znači vidite da ovaj crap se mijenja ako se ja mijenjam. Ali ja mislim da znam šta je ovdje fazon, guys, i to... Mi smo prisiljeni da jednom aktiviramo P-switch. Prisiljeni smo. Nije P-switch, ovaj power block. I sada drugi put kad budemo ga kupili moramo ga postaviti evo ovako ovdje. I sad ćemo morati sačekati da se gore pojavi ovaj crap. I on bi trebao da aktivira ovu. Malo sutra.
On tu fucking nije aktivirao. Guys, kako da aktiviram ovu čudo ovdje? Hajde vidimo još jednom gore. Ovaj se mora sad aktivirat P-switch. I vidi, ja sad vidim da su vrata povezana jedna s drugom. Ovu čudo trenutno ne mogu da aktiviram. A da možda gore nešto nema pa da ga aktivira. Jer je gore P-switch, ali ima i dole jedan P-switch ljudi. Čekajte da vidimo. Ima li kakva šansa da ja ovo ovdje izvadim? A nema, sad sam mašio šansu, znači neću još imat šansi. Ajmo još jednom, start ova. Ali zašto ovaj bu ovdje cirkuliše? Ne bi on trebao ovdje da budi uopšte. Čekajte, ja mislim da imam jednu ideju kako bi ovo moglo sada elegantno izađe. Samo ovako, vidite. Znači, ovo dođemo jednom aktiviramo. Dođemo opet i vidim da gore na kojem fali, ali nema veze. Stavimo sad ovo ovako ovdje. Sačekamo malo da se ovo dogodi i onda aktiviramo. Da se pojavi. Čekaj dalje da vidim šta će sad biti. Ali možda mi jednostavno treba još i ljudi za ovo. Okej, ljudi, sad sam realizirao zapravo koliko sam ja fucking glup. Idemo ponovo. Sad će sve funkcionisat ljudi. Bare mislim da će funkcionisat. Samo, znači ajmo ovako. Ovo definitivno jedan put. Pa opet ulazimo. Opet ćemo ovu pokupit. Oh my god, mora brzo ići ovo ljudi. Kako je ovako brzo da ovo sve napravim? Ajmo začas. O ne, dobra ideja, ali... Ali čekajte, opet nekako ne realiziram kako da ovo sada... Ovolikom brzinom obavim. P-switch gore, power block neće gore ostati. Sigurno neće. Čekajte, moram ovo dobro skroz tajmat, nema druge opcije, guys. Nego se ovo tajma. I vidite, ovo već nije dobro. Ovo već nikako nije dobro. Evo vidite. Ali čekaj, možda se ovo vrati ako opet odim. Samo malo da vidimo. Neće se vratiti. A bu neće nikako da odi. Okej, guys, ovo je težak puzzle. Veoma težak puzzle. Ali možda uspijemo nekako da ga riješimo. Evo ovako, s ovim mislio sam ovako. Sad čas idemo dodale. I šta sad? Znate šta ja, guys, mislim? Ja definitivno mislim da ovaj Cooper nije džaba ovdje. On garan može ubua. Sigurno može ubua. Ovako mogu ga pogoditi ovim, vjerovatno. Hajde vidimo. Ja može ubi mene jedino. Čekajte, hajde vidimo start over. Ali ja mislim da njega ne smijem izgubiti. Tu Coopera. Ili moram tajma tako da je bua ubio, ali mislim da ne može. Ja mislim da ne može bua. Ajmo ponovno probati. Ok, sad smo se malo upraksali, sad će to ići bolje i brže. Ok, sad imamo Coopera. Daj mi ovo, ne trebaš mi ti. Alright, sad sam vidio, sad moram raditi. O, čekajte, kako je skočio?
Kako sam ga aktivirao, sam nije jasno. Ne razumijem, kako sam mogu aktivirati ono? Ha? What? What? Pa nije bio na onom onda. Okej, nešto sad legao ovo sranje, ne znam šta mi je s kompjuterom, ljudi, možda sam nešto downloadao što ne sam trebao downloadovat. Nemam pojma, ali nema veze, šta mi briga, ajde. Čekajte, ajde ovako. On ga katapultira, sad sam realizirao, sad sam fucking realizirao šta radi, šta treba, šta ne treba. Okej, idemo aktivirat, idemo ovo i ulazimo odmah kroz vrata. I neće tako funkcionisat. Guys, šta je ovo? Ovo je komplikovan puzzle, jako skroz komplikovan puzzle. Čekajte, stanite malo, da još jednom vidimo šta smo uradili, znači. Oh my god, what is this shit, man? Gore ne možemo proći, ovi nas ovdje blokiraju, vidite, ovi ovdje nas žuti blokiraju. Gore ima pisuć, ali gore nema šanse da se pojavi, znači ne mogu gore nikako. Jedino s Yoshijem bi mogu. S Yoshijem, ja. Ali ovako ne mogu gore ako prođem, nema šanse da aktiviram pisuć na vrijeme. Jedino da probam još jedan ovako trik da izvedem, ali hoće li to sad funkcionisat? I cannot tell at the moment. Ovako ovo da probam i sad odem do dole, aktiviram. Ja nemam da vremena, ljudi. Nemam fucking vremena. Vidite, ovo sad ovako nikako ne preda. Čekajte, ajde još jednom ćemo probat. Da vidimo šta je ovdje. Fazon, guys, ajde začas do dole, ajde, jump! Okej. Ali opet nije ono što sam htio dobiti, nisam dobio ono što sam htio. Čekajte, da ovo postavim ovako. Ja, nema sve šanse ovdje da prođem. Oh my god, ljudi, šta je ovo, težak kajzo level. Čekajte, ali zašto mi Cooper nije mi jasno, ljudi? Ovaj Cooper ima neku funkciju koju obavlja. Oj, čekajte, ljudi, možda znam zašto je Cooper. Stanite, možda znam to što treba uraditi. Samo sekunda. Evo ovako. Ne, joj, nisam ovo htio, guys, nisam ovo fucking htio. Čekajte, ajmo još jednom start over. Ona, ljudi, ovako funkcionišu i fucking puzzle level, jer ovdje morate puno razmišljat, a morate i biti malo spretni, znate. Ovo sad nije onako funkcionisalo kako treba, ali hajde usput probam ovo. Hoće li ovo uspjeti da ga podigne dogor? Hoće li ga ovo moći podići? Ja, podiglo ga je sigurno. Start ova. Ovako, idemo još jednom. Sad ćemo vidjeti ovako da probamo. Moram požuriti ovdje. Eto, tu sam htio da postignem. Sad ćemo ovako. Idi ti ovdje stani. A nemoj tu radit. Oh my god, nemoj tu radit. O ljude, možete vi shvatiti kako sam sad frustriran zbog ovog. Salim se, ljudi, ja nisam frustriran nikad zbog Marija. Mario nije frustracija, Mario je velika zabava. Ali ovo me frustrira. Čekaj da još jednom probam ovo. Ovako, samo sekunda. Ovo definitivno ne može, nema par piksela ima, ali... Ne može nikako da se ovdje prođe bez problema. Ali čekajte, stanite, ajmo prvo ovo uradit. Tu, tako. Daj, sada vidimo ovo.
Znači, hajde sad ovamo, požur. Okej, uspjeli smo. Ostavi P-switch, odnosno, ja se govorim P-switch, power block, oh my god, power block. Hajde uđi vam, dođi do mene. Tu, takav sam dobar. Sad imamo ovu. Guys, ovo ovako neće funkcionisat. Jedno ovo. Ja, ali šta sad, ne razumijem. Vidite i sam sada ne mogu maknut gore. Neki dio puzzle ja ovdje nisam kako izgleda shvatio. A koji je to dio, meni sad nije jasno. Jedino mi je, evo ovo, ako se može gore podići, onda je u redu, ali nije, ne može ljudi. Udari uvijek od zid. Ali što ovaj Bu radi ovdje, koja je njegova funkcija, ne razumijem. A možda ga ja mogu ubiti. Šta s tim vezi, guys? Možda ga ne smijem gledati i tada ga mogu ubiti. Čekaj, tada probamo još koji put i onda ćemo neki drugi level jer ovdje sad trenutno ne mogu biti pametan nikako. A možda ga ne smijem samo gledat, guys, sad još ćemo jednom probati, možda ga ubijem ako ga ne budem gledao ili tako nešto. Ajde to samo probamo, hoće raditi. Zašto je Cooper, oh my god, zašto je taj Cooper ovdje? Koja je njegova fucking funkcija, ne razumijem ljudi nikako. Evo ga, sad je prošao. Ali ne treba da prođe. Oh my god, šta ovi hoće od mene, šta hoće ovaj kreator levela od mene? Kako se ovo razbija level? A ne mogu definitivno P-switch izbaciti, to ne može nikako. A možda može nekako da se izbaci P-switch, samo to kontam ljude. Nekako da ga mogu izbaciti, to je to. Znači jedno moramo. Sad imamo ovako. Joj guys, bullshita majko moja. Totalni fucking bullshit. Okej. Evo sad ti. Odi ovamo. Evo ovdje, ovo samo nešto guys kontam. Ali ne može, neće da ga izbaci. Ne može Bua ništa ubiti ljudi, šta može ubiti Bua? Šta bi rekao bomba? Ja bi rekao da samo Bua može ubiti bomba. Sad ćemo probati s bombom. Ali ne ovako, čekajte. Evo ovako nekako, ajmo začas dodol. I ajmo gore bacaj! Što nije ga ubilo. Nije ga fucking ubilo, guys. Ajmo ovako probat. Čekajte, možda moramo još gledati jednu munjiga, sad ćemo i tu probat.
Pa ja mislim da nije ni tu, guys. Guys, ovaj level. Ovo je genijalan level, ali šta je problem sa levelom? Problem u levelu je taj da ovaj neće da umri. I ne razumijem nikako zašto ovaj Cooper ovdje. Tu mi nikako negdje u glavu. A znate što ja kontam ljudi zašto je ovaj Boo ovdje? Da ja ne bi gore skočio, da ne bi onaj P-switch nekako aktivirao. Jer ako gore skočio, onda sam definitivno mrtav. Zato on tu, možda njega ne treba ni ubiti. Razumijete, on je samo tu da ja ne bi P-switch uzeo. Ništa što drugo on nije tu, jer ga ne možeš ubuva nikako. Oj guys, toliko puno pitanja, toliko puno teorija, toliko puno u kratkom vremenu. Ovo samo ima ovim levelima. Jer definitivno nema šanse sad njega pokupiti. Ali šta je gore P-switch? Kako da dođem do Yoshija? Nema šanse doći do Yoshija kad jednom aktivirate P-switch. Čekajte, imam još jednu teoriju, ali mislim da ona nije validna. Da, P-switch samo nestane, znači nije ni tu. Guys, ovaj level, on je crazy, a ja ne mogu da odgonetnem, garant ima neki trik kojim se može ovo ovdje odgonetniti, ali ja sad njega ne znam jer ne igram dugo Kaizom, ni Kaizom ne igram dugo Mario Maker. Guys, ali ja ne vidim... Jedino da ga nekako... glitcham, ali... I to je neki onak trik prljavi. Guys, kako li bi ovo moglo? I don't have a fucking idea. A čekaj, ne možda ovdje mogu ovako glitchat, vidite? Ne mogu? Ovaj Boo neće da umri. Probali smo sve. Sa Cooperom ja ne vidim neku šansu, jedino gore može nekako prijeći, ali kako? Gore ne možete prijeći ako uništite. I šta sad, ja sad gore mogu nikako proći, sad mi je gore put zablokiran totalno. Gore mi je sad put totalno zablokiran. Oj ljudi, vidim šta sam uradio, oh my god, ljudi, ja sam stupid, tek sad vidim, ne. Ok, aj ponovo probamo, sad sve ljudi, sad sam realizirao šta sam pogriješio. Ovo bi sad trebalo da funkcioniše, znači guys, zbog ovog je ovo ovdje, oh my god, sad se ovo može razbit. I dole treba da ide sad Cooper. Dole Cooper treba da ide, oh my god, kako to nisam vidio. Facepalm, motherfucker. Facepalm. Ovako, guys, ovako tu ide, vidite, bams. Razbi ga gore, ajde. Sada ću ovu ostaviti ovako dole da ne smeta. A tebe ću sačekat, hod vam. A nema vezi, može i tako. I sad ja ovo bacim ovako dole. I šta sad? Ovo je limitirano, sad ja vidim guys, ovo je time limited. Ali čekajte, kako da aktiviram ovo sad ovdje?
Ljudi, ovaj level igramo u sljedećem partu definitivno. Hvala na pažnji i doviđenja.